L-attriċi Maltija Angie Marie Muscat qed tikseb suċċessi fil-karriera tagħha bħala attriċi fi New York, b'sehem f'diversi produzzjonijiet bħal Golden Boy u ewlieni fosthom il-film qasir Pasquale's Magic Veal, film li fih kellha rwol ewlieni wara li ntażlet minn fost 200 persuna u li interpretat tant tajjeb li s-sena li għaddiet wassal għal nominazzjoni għall-unur tal-aqwa attriċi fil-Brightside Tavern Film Festival. With who? Your sister. And who else? Your cousin. Your best friend. The girl at Stop and Shop. The cute one? F'kummenti lil Net News Muscat tgħid li għalija dawn il-produzzjonijiet huma żvok, l-opportunità li taħrab hi u li magħha tieħu lill-udjenza bot mit-traċedji li mdawra bihom id-dinja. I feel like there's so much tragedy in the world that when you see a movie and you could get distracted by the tragedy, then it's nice. It's nice to do that to people, to take them into a different world. Iżda minkejja li llum il-ġurnata tgħix f'dinja totalment differenti mill-irħula kwieti tal-qala u n-nadur fejn għexet u trabbiet qabel marret għal belt movimentata bħal dik ta' New York, imma tinsiex minn fejn bdiet tant li tixtieq taħdem aktar fi produzzjonijiet lokali. It's been great. It's been difficult also. It's, you know, New York is a beast, but I won't give up. I'll keep going until I get where I want to get. I love both. You know, Gozo is so nice because it's so peaceful. My family's there. But New York is just go, 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 and you can't stop. But then it's like when I'm here for too long, I want to go back. And if I'm there for too long, I want to go back. So they're both my home. Iħallit pajjiżna flimkien mal-familja, iżda kienet pjuttost kombinazzjoni. Dan hekk kif il-ġenituri tagħha kienu applikaw għal viża 11 sena qabel din waslet, meta kienu kważi nsew għal kollox biex minn razzett illum il-ġurnata spiċċat tgħix f'waħda mill-bliet ewlenin fid-dinja. Angie baqgħet taħdem biex tikseb dak li tixtieq minkejja d-diffikultajiet, tant li għall-bidu kienet tagħmel xogħol ta' waitress f'belt fejn wieħed faċilment iħossu iżolat, imdawwar mill-miljuni ta' nies iżda f'soċjetà individwalista. Dawn id-diffikultajiet illi sawruha u saħħewla l-karattru tagħha biex waslu għal riżultati miksuba hija twassal messaġġ ta' kuraġġ lill-atturi li aspiraw din il-karriera. I try to be a good role model, but as my advice is just don't give up, and if you want to do it, go ahead and do it and don't let anyone stop you, and get really good training. Maybe go to London or New York. Just don't be scared to try it. Attwalment, Angie qed taħdem fuq proġetti ġodda li mistennija jitħabbru fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin u li mistennija jkomplu jtuha aktar prominenza fix-xena tal-films internazzjonali.